Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilaang. Di kay agbalin aman nakibiyang tasan anasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyangken ka, ta anak ka ke nga road. Alangan nabaybayan ka, jakmet kayat ama isagmak ka Nag-overthink kay ngamin manen. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kan agin inay labyu da pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mo. Apay ngay kat ni matuni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jay alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanimanang linakot. Isa tilat atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaan. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga rutinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod at langan. Tapumanawak dito yan. Tapnaawanan ti sermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakin ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ure saan ka agtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamas hapula subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakit? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Basta agsingsingpet ka iti adayom Panunutom ni Tony a panawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang.
Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas tati ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay timang itulod kan ka. Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti pa nagbiyahe kita manang. Tsak imbagbaga. Tadyak kayat ngay tuludnak. Ay, mairitak no dakadwak nagbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na manang. O kasta? Nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko amerienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Nay, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw ditaw eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Dayjay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga rod, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone. Once a month lang ti pa nagselpon ko. Anya. Grabe matlaytan. At na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Iso ngay mayak.
Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwaton Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman ak nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merenda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla ko maakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla ko man tinangalakin ko na. Ay kayat na ad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo laki tagbali na babaunan ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawid din. Tabumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko man no insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kurso nada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsi ka no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapol mo't gayam iti babaunan na. Kastaya. Ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anyat ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsem mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Uwan nga rat, umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jack kayata nakasarita dayjay. Sigurado ka Amangan mo't nilimlimid mo timang kung kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In black kun. Nala, sana bale? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang putantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakitkitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tasidag ijay ili mi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakitin bagbaganay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak. Adyak amo ti rason no makagapo.
Kalpasan na. In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulak ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kunti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lang maasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta jak kayat ni Tony. Jak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapag asawaan. Tagkatahunan kami laang. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingput ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day di akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen Yung mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata. Para iti materialis ti balayta. mabit lang nga rod, Luis. Dayto eh. Apag isunto nagbakasyon ta. Nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan. Ti makapagkalay sa ta. Wen nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam liti balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudong king ka. Ha? Ala, tila ibagbagam Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato nakeng ka.
Okay ka dilang kang ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyak lat ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damit panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyok. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka dun iti nubyo na tagkasardat. No kasta, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas nga rod, agkasartan, Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasimpot mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat nak, Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iti baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay na anak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy dayjay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat agaywan to'y tilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga dayjay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino dayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Wala pa kasi ako. Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy anak pasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi ni Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanin ganas ko nga agsubli ijabaron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong nagitiim bagbagak idi may papankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan kwa na tinakaginasat mo.
Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na ino ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong timakaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rodnay. Nay, apay asikat ti aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambannog ka nga agapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni Tia Enrica. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka dita taing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambannog nga agapo iti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga ro tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amok unti style mo, Rika. Indak-dakkel mo unti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y lang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga agapo iti trabaho, sigabay lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan, Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil. Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibaga man tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagamam mo kami.
Jay katrabahuan na ti sigod nga amok manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpay susali. Han nga siya tiluklukon niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan, Sali. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklokon nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Ini kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, agim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang ang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy. No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Ala nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yey, napanak nga mi nagjaging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngay Rika. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabag, nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay.
Aywan, awan samot an-anayam itibagimon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaga nak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Ngam, apay nga damdamagan nyo, aya? Awan, kaya't kula maamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo, nana. Winagwag ko itay ta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti kolor ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inak to gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin kaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na, mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shakes mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kaslananang ko ni nana muna. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpada sa nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpada sa nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagayat kinasingpad ni nana muna. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nauray kasi ito gali na nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyumot nga da ije abroad ti ina dagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaunin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam a. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga min taal-alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sarampeteng. Kan diyan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na kan diyan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunin ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanin ti pagimunam. Hayden, sumrag kan. Diyan ka na kan.
Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, anayak. Anti, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wala, anti. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, di naglaba anti. Kan agdi ko sakmutla no madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, anti. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti di kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, anti. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agina nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, sino kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam na nan. Nasapa nag-ring ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito'y kusina. Ganuran ni Hayden akanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adainyag ko apandisal. Ikapiyo, baro. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag barok. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da. Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutak mat Kaya't ko nga minti maadaan iti anak, nanang. Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay najak mo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawan ng tibagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtante ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan ng inarkilad apang sukon kanya. Ni,
Basta, kunam nga walang iwanan. Apay nga iba tinak. Saan da ka kaya't dagiti dadakkel ko Rika? Kan basol ka no tar aramidan ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapul nga aklunan ta Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan hay din. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga anti. Masapul nga agsinatan. Tadyak kaya't atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Papananta, Rodil. Agpasyarta? Lanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaornos ti amin kanyata? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga ornosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagagat akon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Agyaman ak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Intun nga minsan tulangan. Adapay nga min lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron ah. Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay. Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad ah. Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw da naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubiam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo ti nobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mat laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan?
Nalipatak mutun mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadiwon no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di bale. Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. At dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man may. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ka. Restaurant kanu nga ro ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakit di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano iso pa lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Hape ka di. Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamalangin tag order. Noan niya ti order mo. Isumot tan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti order. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Asano day ta? Sapay jak amo ti ag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan mat kit di? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang araramidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman ak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairuam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw.
Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Jak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karne asidak, di pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga kamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na, nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan min nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardarasudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Ay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung-batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay kin ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, Kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Asino a Clarissa? Ni Clarissa ang midwife, Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na a tao. Kat inaklon ti may isa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na marilusya. Wan, ni Clarissa.
midwife day jay. Saan ka day, Maray? Wen pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Nikiray ngay. Adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo towel paper ti cellphone mo, Kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga ano nga imat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa agdaldalos ka, Kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Asino nga Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kung naklakit din agbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok maid. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na ano sam tinagbiyahe iti adayaw paraok. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to numadamdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerindan. Dakalatan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwam itirigat na ichay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kayat ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka matasigot akasta Ag-breaktan. Anya? Breaktan. Ta sana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagam atap no amok. Sorry. Sana kaya't nagtidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Tsak lakursonada day jay aparaken ka na nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kanakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilaan da kanto ijay. Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay.
Ano dita anak kau? Patsik nga adun to pa agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo agad. Aklo na anak kau. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay dahil nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. O, alang nga ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ilang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ati adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda binadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Karina anak ko, liklikam man timangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na anak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Diyak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayatan da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray bakit akon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam Karina, lumabasak pa Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hang kuman nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyaman ang angaro dito yung padigawam Karina. Awan anya man na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na,
Nagimasin kay Apok. Bala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida, anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo adotelinotok. Amumat a more on vegetable sakit ha, anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso kat sayang Anya nga deta. Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, katjak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabang nga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko dito. Kan alaamot na nagitidad duma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balayon, Karina. Nay, nagapon day tama si dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa ay nagpadigo ni Karina akot tong supladan tupay day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingput mo kan naparabor. Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapu iti kapapadiguna. Kasla madib-develop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisi dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agaya atakken ka. Kat no palubusan nak nga agaram ken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan ka mat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na din akong pinarigat pa. Inaklon na kadagusan. Adamit may itay lalaki dito'y balay sariya. Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumwan iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Inarum na ka day jay? Wan na nang, kat
Inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. At damo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayat ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutag, nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao aphaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanaw jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana nga min kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayaan nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagek nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain pa'y kit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang na. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, wan Arman. Naasikaso nga min ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sag paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksiak. Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan Karina. Manutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawan lay ti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kahit kaano nga iti kasaryo kan ni Karina. Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaramkan ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas. Kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang. Makitam to no kasano. Day, arban balaok si kamot gayam.
Sumra ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, kaya banja pukaw. Ada siguro iti silid na. Ay, kuha pong. Ada ka din nanasarya? Ha? Ay, huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing matgayam agsala ni nanasarya apong. Ay, kawan ah. Naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray, di pa disturbon ni nanasarya nga agsala apong. Ta buyag man pa. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mat ani Karina ti gagarak? No di ket sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nanasarya, at daman damagag ka na kayo? Anya day chay, Arman. At ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanyak. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, Jack mamati nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignurak latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, Lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, Jack amaw no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang maw. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jack mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kwanan no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agin na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Ni, Ay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing ba't may maysam agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni saryalangan ti kadwak.
Ah, anya jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang nanang. Kano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada uraya? Alang araw da, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, ha? Sige, basta tara samuan. Tama nga no agsubli ada agos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? At damat ninaanan mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga, Rod. Bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga amo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal alaak lang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan Sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawain. Arman, aduyan te. Ha? Apay nga ginin narakop kayo. Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayong agpadpada! Manangal lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina, Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay lang ganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yung ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. ha? Si kang arot ti umay iji balay, kasta ka di? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung nagtubay ka, husto dyan atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang lang. Nuapay mga mina pinagibdan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti inaramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanin ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawiyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise.
Makikuyugakton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamariknak matlang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ang-angas no, maminsan. Isu nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Dimbar, lungkatang man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbagak. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito isilid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbatan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, Dimple. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met ten tinabartek iti. Nga malagip ko matlat dagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag met kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog ken kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimper nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan naman. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramida. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay, kapilitan nga aganak ka abalasang. Pakawanindak ko matatang. Kasano ngay, Maridalya, masikog matan jay anak ka. Wan nga road pari dinong. Ay,
Saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan ka nung araw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan ka no tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makin-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minan. Wan ata nagtrabaho ak nga mini Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, matiki na po daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mo't saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Thank you Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahan niya. Adda na amwak anak ka. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit pinagbagaam ko man ni Nemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak matatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga rudan Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimber? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kasta aya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanang. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nemya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kwa na. Nagrabaw mo't arason daytan.
Amuyo mo, tadyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idingimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasama kiti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, edi adda napasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pay. Sorry, ang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amo yung ay, no sigud gaya mo na masikaw, idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kat mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya, ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakla impagaro pakas dito ugali day di a tao. Ay, alak, masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oh, panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nimya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lat na maaklon aputot dagi jay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayo. Jackpot yun da ita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada ta Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo nga min amang ten, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta ado. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ala, uray siya ka. Uray si ka? Nagkulit nga rod.
Imbagak lang nga ruden nga adda anak ko. Nga maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanong ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sutos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa imbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan niyaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanak. Naimbag ni Marian ado ti pwesto na iti pagiinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ijay iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amam, ay na, agpadaan na lalaing dagijay putot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagijay medalyada. Kasta aya? Pinicture yo kumaida Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimber anya anak kaw. Kita mo't na ito inpupos na. Un nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Hindi, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtit a lalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron, jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbangan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimat no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awaan.
Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanauma akken kan. Kastagayam. Anay ko, apa dinanog mo ti subsub ko kay? Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga mintyar aramidem. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan ni ti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, tekan ka mait. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Dakdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti dayto akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastan ay tsuram. Agulay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wen Marian, umaya kaun. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay nanang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't pasit ngayon laklakad dati papeles da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan ni iti adayo. Wanda nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng akaratista dayjay. Ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay. Tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kantap no damang isakit kanyak, no kasjay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laang ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian. Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak.